Namar ke jing jor palat ke jing berat pathai ye ki bilar plastik ki bathiet ne ki dukan bala dep song lupa ni ki bala tep kita ki package drinking water ka bala pen isi dur ya ka saudong saukun jong ka meiram minta ke sarkar kamtam hakani ke district rilom khasi mingi la perkheng ban penankam ya ka di da ka basam da ka ki bala dep song lupa ki bala di hakador shipho ne arpo tingka shibilar habakren hakaway na ki jingilang ka deputy commissioner jong ka district rilom khasi mingi kalapan menapat ba ya kene ka jingmana kantup ya ki jingilang bapelong da ka sarkar bat la batha ya ki bapelong jingelang banbu da ki klong kettle bat ki klan hakim meeting nang ni shkhma nang request pi babel sobha bu da ki job ai da ki klan sobha wat ra ini ki bu da q nang tai dan tu basan litar 10 litar kini di nang tu bakane single use plastic ni laban serta ke insyari kala ban berkala kham tinggal dia actually penerkam bagian hakim sohagi bana media buat dia semua kini kita nama balera tinggi dia ban tip ya kata but sistem lah penerkam kini di man bread no man bread tu kita cakap badai nang bagila ban kita bakit kila ban terlihat nang mana kini kilong material bersna surok bersna ege tes membahas kini di balong kodor ni don kamban everything mentang ada pisah kilap salut berkat kimar so ini man bread luman bread kathar di plastik nomor kini berkat laban senakam lagi but sekway ada de bapila ada lupa haye bapin semua bahawat penra ni ki konjong pi habung kini nomor takash khamtam da shit kumenta kini kila ban betul material bersnai ki dan kita ki banam ki material bagi use hargane bersnai ni kita kilabat an karuma waktu badan bapi jadi laban lombi te teng ni si kandai kambang na jadi tak ke mentang sikit beri ya apa kawe kala batang maybe kata ke kelok bapi di kandai ke plastik dan kala asyik jabo contaminated din kadang haban kit kya kumbini ki banam penerkam banam perang pendrungi hayang mendai ban pendrung hayang jong piru nama bagi mendai kiba bete ya kamerka jika jikya jong pimo ban pendri kami kini ke kendon balakhang ban sam syaki padba kiba wani shim benta syakinu kinu ki jingelang bala pelong da kitanat sarkar ne da kinu ki kenhon la ban baka Meghalaya State Pollution Control Board ru kadan kabenta kabakongsan halor kani kumta nadu ki kenyat banai balala habaro ki jingelang ki bala pelong da kani katanan lakhang man penankam ya ka bala song lupa da ki company bapher ki bade ha ki dukan henry labatha ya baro bakenbu da ki klong kettle pat ki klatsha bansam kum gini ki program ngisham ba gajin penongkam ya plastik kadi ya kabitor kawairu ya kini ki plastik wai de kini ki arteli kadi bangisham banu report menshwa ba ibreu andala ada penongkam kila syubret pathar de ha gajing ai maham ya kini ki bapenlong ya kini jiput semupai ba omsha ya ki bilor plastik ba an ai yano de kaniru ngilasham ba omdon gajing berat pathar omdon genuno gajing berat pathar ki plastik de kani kawai kalat ba nakaliang Meghalaya State Pollution Control Board ba ngila ban lalong ka job ha ka ba ngila te lakam ya gajing tembi plastik na kini ki public hearing bagi pelong